Dobro večer svima. Radujem se što smo večera zajedno. Sinoć smo pregrmili onaj strašni sud, a u stvari vidjeli smo nije to ništa strašno. U stvari taj sud je za naše dobro. Na nebeskom sudu imamo koga? Zastupnika koji je spreman da pruži svoje ruke, kaže on je prihvatio mene, da je moja krv dovoljna, da obriše njegove grehe i da njegovo ime ostane u knjizi života. To je dobra vest. Jedna od najlepših vesti. Sinoć ono što smo proučavali, kada pogledamo kroz celu pismo, to je usmereno prema božanskom planu spasenja. Bog koji se žrtvuje da bismo mi mogli da živimo. Sutra o Vavilonu. Dakle, imat ćemo priliku da vidimo zašto otkrivenje, poslednja apokalipsa, poslednja knjiga, govori o Vavilonu, o gradu koji se pojavljuje odmah nakon potopa i cela njegova istorija. A on je bio uvek simbol, sinonim za pobunu protiv Boga, nemorala i tako dalje. Šta Bog želi da kaže kada spominje taj duhovni Vavilon, tu zbrku koja je nastala unutar hrišćanstva i kakav je božanski savjet. Jedno izuzetno važno predavanje koje će biti sutra. A da spomenem u subotu pre podne, evo u razgovoru, zamolili su me da imam i govorit ću jednu, mogu reći interesantno, ali jako važnu tematiku. Pitanje spasenja kroz Novi Zavet. Šta je Stari Zavet? Šta je Novi Zavet? Kakva je uloga Zaveta? I mislim da će to biti jedno, ne teško, ali jako važno doktrinalno razmišljanje i mnoge stvari koje možda čovjek ne može u potpunosti razumeti, bit će puno jasnije posle predavanja koje će biti u subotu pola 11. A večeras naslov je kako zakopati prošlost. Da li postoji nešto u vašem životu što vas jako opterećuje? Nešto što biste voljeli da zaboravite, a ne možete? Muči vas, proganja nas. Jednom prilikom za vrijeme predavanja u Banja Luci, jedan mladić mi je rekao kako je to sjajno, ja bi to tako voleo, ali moja savjest je opterećena. Ja sam učestvovao u ratu, ubio sam mnoge ljude, ja nemam mira, ja ne mogu da spavam, ja sam uznemiren. Jedna žena je rekla, moj život nije u prošlosti bio dobar. Kada bi ja mogla iz početka da počnem da živim, ja bi bila najsrećnija. Da li je moguće početi život od nule? Ali da nam ostane ovo što smo naučili, da ne bismo ponovo grešili. Evo večeras je jedna dobra vest da je to moguće. Kako? Ajde večeras ćemo o tome da razmišljamo. Bilo bi, i verujem, za mnoge najlepše kada bi mogli od večeras možda da počnu novi život. Da sve ono što su učinili u prošlosti bude zaboravljeno. Da ne postoji. I da krenemo u jedan novi život. Onakav kako bismo mi želeli da ga organizujemo. Bez opterećenja prošlosti. Kažu ljudi da posljednje reči se jako pamte i obično ja na sahrani kada god bi došao, ljudi bi znali da ponavljaju šta je pokojnik pre nego što će sklopiti oči kazao. Naš Gospod pre nego što otišao sa ove zemlje, pre nego što se vazno bio sa svojim učenicima i tada posljednje reči koje je njima rekao, čitamo ih sada ovdje zapisano u Mateju evanđelju, u 28. poglavlju, u 19. i u 20. stihu, a on kaže ovako. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin. Isus daje nalog svojim učenicima. Idite dakle, naučite sve narode. Naučite ih tom evanđelju i onda ih krstite u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Šta u stvari ove Isusove reči znači? Šta je on želeo da poruči svim generacijama koje će živjeti i koje će, dakle, imati priliku da ga dočekaju? Koliko je ovo važna tematika, najbolje ilustruje jedno veče koje je Isus proveo na Maslinskoj gori. Maslinska gora nalazi nam se odmah iza zidina Jerusalima. Pređete jedno par stotina, 200 metara, 300, onda se nalazi potok Kedron, Gecimanija i onda se penjete Maslinskom gorom. Tu, na Maslinskoj gori, Isus je znao da provede po celu noć u molitvi. Nikodim, koji je bio knez,
čovjek koji je bio član Sinedriona, vrlo uticajan, jedan od najuticajnijih ljudi u Jerusalimu. Slušao je upravo o Isusu, o njegovom učenju, imao je priliku i da vidi neke stvari i nešto ga je kopalo, nije mu dalo mira. Postojale su neke dileme u njegovoj duši i on je odlučio jedno večer da potraži Isusa na Maslinskoj gori i želeo debatu. Kada je on došao kod njega, on mu rekao ravi. On ga oslovio sa titulom ravi, učitelju, što drugi fariseji sigurno nikada ne bi uradili. Ali on je imao određeno poštovanje prema njemu. On kaže, znam da si od Boga došao. I umjesto sada one diskusije, onoga što ga je mučilo, što je on želeo te večeri da razgovara sa Isusom, interesantno, Isus njemu kaže njegovu najvažniju potrebu. Bio je jedan od možda najboljih i najpoštenijih fariseja. Evo šta mu Isus kaže. Čitamo u Evanđelju po Jovanu, u 3. glavi, u 5. stihu ove reči. Odgovor Isus. Zaista, zaista ti kažem. Ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Ovo je za Nikodima bio šok. Njemu da to neko kaže. To već nije išlo. Da je to rekao nekom neznaboštvu, to bi bilo logično. Ali on koji je Jevrej, član Sinedriona, farisej, zauzimao najveći položaj. On je sin Avramov. On je smatrao da je njegov odnos sa Bogom apsolutno u redu. Njegov život je bio bez mane. Vi mu niste mogli naći ni jednu zamjerku u njegovom religioznom životu. I on dolazi kod Isusa koji mu kaže da mora nanovo da se rodi. Da počne život iz početka. Postoji nešto Nikodime što ni kod tebe nije u redu. I to je za njega bio šok. On čak ide dalje, kaže kako se čovjek može roditi nanovo kad je star. Da li će ponovo ući u utrobu matere svoje pa se roditi. A znao je na čega Isus misli. Međutim, nije mogao da shvati da se to odnosi na njega. Ali čak i njemu, koji je na oči svih ljudi bio čovjek bez mane, Isus mu kaže, Nikodime, valja ti se nanovo roditi. To novo rođenje, taj novi život o kome Isus govori, Nikodimu i svima nama je neophodno. Niko nije živio da se nije rodio tako. Niko ne može duhovno da živi ako se duhovno ne rodi. I zato ćemo malo više večeras posvetiti pažnje ovim rečima. U Markovom Evanđelju, u 16. poglavlju, 16. stihu, evo što Isus kaže. Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se. Ko ne veruje, osudit će se. Ima li ovdje dileme? Nejasnoće? Isus nikada nije izgovarao reči koje će zbunjivati ljude. Vi možete čitati možda apostola Pavla pa da kažete, Pavle, ja te ništa ne razumem šta kažeš. Zbunjuješ me. Zato što Pavle ima neki svoj stil iznošenja, pisanja svojih poslanica, nekada malo deluje zbunjujuće, iako on fenomenalno opisuje sa svih strana problem. On je takav. Jovan, Matej, oni su jednostavnije pisali, ali Isus kad govori, on je direktan i vrlo jasan. Koji uzveruje, dakle koji njega uzveruje i pokrsti se, bit će spašen. A onaj koji ga ne veruje, bit će osuđen. Ono što smo jučer govorili, na nebeskom sudu on će stajati bez zastupnika, sam. U njegovim prljavim haljinama, u njegovim gresima i on se ne može opravdati. Ne može. Jedino u Isusu Hristu se nalazi opravdanje, u njemu se nalazi spasenje. Jedino kroz njega možemo dobiti život. Jedino u njemu se nalazi naša nada. U Efesima, u 4. glavi, u 5. stihu, čitamo reči apostola Pavla koji kaže ovako. Jedan Gospod, volio bih da ovo zapamtite. Postoji jedan Bog. Jedan Bog. Vi znate da mi govorimo o 3 lica božanstva. Bog, Otac, Sin, Sveti Duh. Jevrejska reč Elohim je uvek napisana u prvom licu množine. Uvek. Sveto ime za Božje sveto ime, kada čitate u Starom Zavetu, oni nisu pisali vokale. Postoji pravilo kada se neki vokal dodaje. Tamo je napisano J,
Nikada ni jedan Jevrej nije izgovorio Božje ime. Iz velikog strahopoštovanja. Kada bi masoreti, dakle, oni su bili pisci, prepisivači Biblije, to je bio njihov zanat. Kada bi oni prepisivali delove pisma ili evanđelja ili neke delove knjige Staroga Zaveta, kada bi došli do izraza JHVH, oni bi u tom momentu pero sa kojim su pisali ostavili. Otišli bi u umivaonicu, oprali bi ruke i uzeli bi novo pero sa kojim ništa nije napisano. I onda bi napisali Sveto Božje ime. Veliko strahopoštovanje. Isus kada je došao na ovu zemlju, jednom prilikom on kaže, ja sam. To je onaj isti izraz, ovo je grčki, ego eimi, ali isti izraz kojeg nalazite u Starom Zavetu, JHVH. On kaže, ja sam. On je za sebe upotrebio taj izraz. I zato su htjeli da ga kamenuju. Kako ti čovjek budući gradiš sa Bogom? E sada, spominje to zato što ovdje kaže, postoji jedan Gospod. Postoji jedna vera. Kad neko kaže, on promenio veru. Pa znate što, on je lupio tako nešto što ne zna što je rekao. Postoji jedan Bog. Samo jedan Bog. Da li ćete ga zvati? Jahve. A Jahve nije ispravno. To što neko kaže, mi znamo ime. Zato što uz izraz Jahve, odnosno Jehova, dodati su vokali od reči Adonaj. To je drugo jedno od Božjih imena. Možete ga zvati El Shaddai. Allah, nije bitno. Jedan je Bog i postoji samo jedna jedina vera u jednoga Boga. To što su se ljudi različili po doktrinalnim pitanjima nikada nije bila Božja volja. To ću sutra govoriti. To je đavo umesio i pobrkao pojmove. Ali postoji jedan Bog. Postoji jedna vera. Samo jedna vera. I postoji samo jedno krštenje. Samo jedno krštenje. Jedno pravo biblijsko krštenje. I to što je Pavle naglasio crkvi u Efesu, to je ono što želim ja i večeras da naglasim. I nemojte nikada vas buni kada neko kaže, ja, ti si promenio veru. A kako da je promenim? Jer ja verujem u nekog drugoga Boga od odnosu onoga koji drugi verovao. Nema, jedan je Bog. Ja menjam sebe. Ja samo sebe menjam u skladu sa onim što je On zapisao, ono što mi je On dao. A ne da Bog da neko promeni veru. Razumijete ste? Idemo dalje. Ajde da pođemo do Jordana. Na Jordanu nalazio se Jovan koji je bio poznat po tome što je on bio prvi čovjek, prorok, koji je upućivao vest jevrejskom narodu i pozivao ih je na pokajanje. Da, jeste vi sinovi Avramovi, ali vama valja se pokajati jer približava se carstvo Božje. I on ih je pozivao na krštenje u reci Jordanu. Jevreje. Oni su to smatrali da treba samo neznabošci, pagani da rade. Ali on kaže ne, i mi smo zagrešili, i mi smo se odvojili od Boga, i mi smo se udaljili od Boga, i nama valja da se krstimo. I izveštaj Svetoga pisma, vi ćete vidjeti da je masa ljudi dolazila u pustinju gdje se nalazio Jovan i tražili su krštenje, želeli su promjenu, želeli su spasenje. Svakoga dana dolazili su tom čovjeku u pustinju koji je propovedao. A izveštaj Svetoga pisma kaže ovako, evo čitamo. 3. poglavlje, 5. i 6. stih. Tada izlaže njemu Jerusalim i sva Judeja i sva okolina Jordanska. I oni krštavaše u Jordanu i ispovedahu grehe svoje. On je bio baš zbog toga i neobičan, jer niko to nije činio pre njega. Ali narod je shvatio da je to poruka od Boga, bili su spremni da priznaju Bogu svoje grehe i tražili su da ih on krsti u Jordanu. Ovo je mjesto gdje je Jovan krštavao, na reci Jordanu. I za mene zaista bilo prelepo da dođem na ovo mjesto i da pogledam i ovaj detalj iz Isusovog života. I jednog dana dok je Jovan pozivao narod na pokajanje,
ugledao je jednu osobu koja mu se približava. Čim ga je vidio iz daleka, on je rekao, gle jagnje Božje koje uze nase grijehe sveta. On je prepoznao da on nije običan čovjek. Prvi put ga vidio. Njih dvojica su bili rođaci. 6 mjeseci razlike između jednoga i drugoga. I sada, prvi put, oni se sreću ovdje na Jordanu. Isus mu se približava. Kada ga je on vidio, on je u tom momentu rekao, zašto si ti došao k meni? Ja u stvari trebam doći k tebi, ti treba mene da krstiš, a ne ja tebe. I tada mu Isus kaže ovako. Čitamo 15. stih 3. poglavlja Evanđelja po Mateju, gdje Isus odgovara. Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga. Pogledajte Isusove reči. Jovane, ostavi to što pričaš. Treba ispuniti svaku pravdu. Ako je krštenje bio poziv na pokajanje, na promjenu života i to je predstavljalo novi život, ja vas pitam, šta je Isus trebao da promeni i da počne novi život? Da li neka mrlja njegovog karaktera postoji, da li postoji nešto u prošlosti što ga je opteretilo? Ne. Ali on to čini iz dva razloga. Prvi, da nama ostavi ugled, primjer da i mi to trebamo činiti. To je prvi razlog. I drugi razlog. On to čini radi onih koji nisu stigli da urade. Razbojnik na krstu nikada se nije krstio. Ali Isus mu je uračunao svoje krštenje. Kaže, ja sam to uradio umjesto tebe. Deca koje nisu stigla, on će uračunati svoje krštenje. Ako je neko saznao kasno i nije stigao fizički da to uradi, Isus mu je uračunao svoje krštenje. Ali to ne znači da mi ne trebamo raditi jer je on to radio radi nas. Ne? To su samo izuzetni slučajevi. U Banja Luci jednog dana došla je jedna žena u crkvu. Bilo to baš za vrijeme predavanja i kada se predavanje završilo, ona je ostala i onako kroz suze mi je rekla, čitala sam knjige, danas sam došla i ja znam da treba da učinim zavet sa Bogom krštenjem da bi mogla večno da živim. Ali imam problem. Ja sam operisala rak grla i lekari su mi rekli da ću živim još 2 mjeseca. Vi ste mogli u njenim suzama vidjeti da je to žena koja je svesna da je njen život završen. I ona se, da ne kažem, kao za slamčicu hvata da bi mogla da dobije život o kome Bog govori. Ja sam mi rekao, Fikreta, u redu, lekari su ti rekli imaš 2 mjeseca, ali želim nešto ti kažem. Bog određuje vrijeme našeg života. Da li će to biti mjesec dana? Da li će to biti godinu dana? 10, 20, pojma ne, ali Bog određuje naš život. I naš život je u njegovoj ruci. Ja sam se toga dana molio za njim. Molili smo se zajedno. I ona je odlučila posljednje 2 mjeseca da redovno dolazi na sva predavanja. Molila se s nama. Vi ste vidjeli u njenim očima jednu neverovatnu ljubav prema Bogu. Fikreta, moja draga prijateljica, je danas živa. I kada god odem u Banja Luku, ona mene zagrli i kaže, Bog mi je još produžio život, ja ga slavim. Samo 2 mjeseca su joj dali. Ona nije mogla da uđe u vodu da se krsti, jer voda nije smjela nikada dođe do njenog dušnika. Ali ja kažem, Bog je to učinio mjesto tebe u reci Jordanu. Ona je plakala od sreće zbog toga. 2 razloga. Evo čitamo sada kako se dogodilo ovo krštenje. Matej je to zapisao u 16. i 17. stihu. I čitamo ove reči. I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode, dakle izlazi iz vode, nije malo onako poprskan, izlazi iz vode
I otvoriše mu se nebesa i vide Duha Božjeg gdje silazi kao golub i dođe na njega. I gle, glas neba koji govori: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Zapazite na krštenje ovdje na Jordanu za vrijeme krštenja Isusovog. Šta se događa? Dolazi Duh Sveti u obliku goluba da ga ohrabri. A onda čuli su glas: ovo je sin moj ljubazni, on je po mojoj volji. Vi ovdje na Jordanu vidite božanstvo. Otac koji progovara, Duh Sveti koji dolazi u obliku goluba, Isus koji je bio u telu čovečjem, koji nam je dao primjer kako trebamo i mi učiniti. Božanstvo je bilo tu na Jordanu da nam pokaže primjerom šta nam valja činiti. Dela apostolska 10. poglavlje 38. stih kaže ovako: Isus iz Nazareta, kako ga Bog pomaza Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i celjući sve koje đavo beše nadvladao, jer Bog beše s njim. On je prolazio čineći dobro. To je bila njegova misija, njegova služba. Hajde da pogledamo jedan događaj kada je došao jedan blagajnik iz Etiopije koji je čitao knjigu proroka Isaije i pitao se na koga je mislio prorok Isaija dok je pisao 53. poglavlje. I dok je tako razmišljao, nekomu je pristupio koga je Bog poslao, jer mu je rekao: prilepi se tim kolima, taj čovjek traži Boga. I kada je Filip došao do njega, pita njega: da ti razumeš što čitaš? A on kaže: ne razumem, ajde objasni mi. I onda mu on objašnjava na koga se to odnosi. Taj čovjek bio je dobar poznavalac starozavjetnih spisa. Kada je on shvatio poruku Mesije koji je došao, on je zatražio jednu stvar. Hajde da čitamo zajedno u Delima 8. poglavlju od 36. do 38. stiha. Kako iđe po putem, dođeš na nekakvu vodu i rečeš škupljenik: evo vode, šta brani meni da se krstim? A Filip mu reče: ako veruješ od sveg srca svojega, možeš. A on odgovarajući reče: verujem da je Isus Hristos sin Božji. I zapovedi da stanu kola i siđoš oba na vodu, i Filip i uškupljenik, i krsti ga. I on se vraća natrag u Etiopiju. I tamo je osnovana velika hrišćanska crkva. Etiopska pravoslavna crkva i danas na osnovu tog čovjeka još uvijek slavi subotu. Jer je to doneo iz Jerusalima. Sveto pismo nam ukazuje na važnost ovoga krštenja. Zašto krštenje je potrebno? Šta ono znači? Evo o čemu govori pismo. Krštenje predstavlja simbolično Isusovu smrt. Ulazak u vodu predstavlja raspeće. Isusova smrt predstavlja potapanje u vodu. To je vodeni grob. Ustajanje iz vode predstavlja vaskrsenje. Dakle, kada ja učinim zavjet sa Bogom krštenjem, ja celome svemiru priznajem Golgotu. I evo teksta koga čitamo u Rimljanima u 3. glavi, dakle u 6. poglavlju 3. i 4. stih. Apostol Pavle kaže ovako: ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, šta kaže ovdje? U smrt njegovu krstismo se. Tako se s njim pogrebasmo krštenjem u smrt, da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo. Celom svemiru priznajemo da prihvatamo Golgotu, da prihvatamo ono što je Isus učinio na Golgoti za mene. To se može ostvariti jedino krštenjem. To je jedino priznanje Golgote. Jedini način da ja kažem celom svemiru priznajem Isusov smrt na Golgoti i verujem ga. Jer, evo i ovdje slike. Dakle, raspeće predstavlja ulazak u grob, ulazak u vodu.
To je raspeće. Polaganje, kao što je ovdje prikazano, kada je neko potopljen u vodu, predstavlja smrt. Kada neko umre, mi ga potpuno zakopamo. Je li tako? To je slika potapanja potpuno u vodu. Ustajanje iz vode predstavlja vaskrsenje. Ne postoji ni jedan jedini čin koji je tako jak i snažan koji ukazuje na Golgotu kao krštenje. Samo krštenje. I zato Isus kaže, ako se ko ne rodi, ne može ući carstvo Božje. Nikodime. Iako si član Sinedriona, valja ti se nanovo roditi. Krštenje je simbol smrti, da je stari život iza nas. Završen. I moram reći, onoga trenutka kada smo potopljeni u vodeni grob, ceo naš život, sve je izbrisano. Sve. Ne postoji više ništa, ni jedan jedini greh. Nebo je zakopalo sve. Prorok u Starom Zavetu kaže, bacaš grehe naše u dubine morske. U dubine morske. Gdje ih niko više ne može dohvatiti. Gresi su nešto što treba baciti. Nešto što nije dobro. Ima ljudi koji vole da rone. Neki rone godinu, 2, 5, 10, 50 godina u prošlost da bi našli nešto što je neko uradio, pa da kaže, evo vidi šta si uradio. A Bog kaže, ja bacam grehe u dubine morske. Ima ljudi koji stalno čeprkaju po nečijem životu. To su slični onima koji po kontejneru traže nešto od onoga što su drugi bacili. I pogledajte kako se osjeća njihova odeća. Smeće, smrdi, gresi su isto takvi. Bog baca, Bog zaboravlja. U trenutku krštenja svi gresi su izbrisani. I ustaješ kao novi čovjek koji nikada nije učinio ništa. Zato nije sjajno. Bog je našao način kako će to zaista potpuno odbaciti. Kao što krštenje, i kao što je Isus umro, tako i krštenje predstavlja smrt. Krštenje je sahranjivanje staroga života u vodenom grobu. Doći Hristu znači proći njegovim putem. Putem smrti, ali i putem vaskrsenja. Stare crkve otkrivaju metodu prvobitnog krštenja. Kada malo pogledamo kroz istoriju ili odemo recimo do nekih crkava iz starog vremena i kada pogledamo malo arheološke nalaze, vi ćete vidjeti da centralno mjesto crkve, recimo ovdje u Filipi, bila je krstionica. Možete otići do Efesa, ovo je slika koju sam ja napravio u Efesu, također krstionica. Možete otići do Rima i tamo ćete naći centralno mjesto, dakle krstionica, gdje su katolici krštavali do 13. veka. Otidite u Pizu, koji je poznat po krivom metodu. Dakle, iza njega također se nalazi krstionica. I nema nikakve dileme. Dakle, da su 1300 godina hrišćani, bez obzira koje verske dominacije, znali samo za jedan oblik krštenja, a to je bilo uronjavanje. Grčka reč, baptizo, znači uroniti. Ona se koristi kada želite neku tkaninu ili nešto da ofarbate. Da biste nešto ofarbali, vi morate potpuno potopiti u farbu. Krštenje znači potpuno potopiti, baptizo. I to je bio jedini oblik krštenja koji je postojao. Ajde da odemo do Kapadokije. Znate li šta bi moglo biti u ovim stenama? Tu su bili crkve. Tu su se nekada hrišćani okupljali i kada uđete unutra vidjet ćete centralno mjesto. Ponovo krstionica. Nema nikakve dileme, dakle, da se u srednjem veku hrišćani krštavali jedino uronjavanje. Hajde da odemo do Moskve, do Crvenog trga. Ovdje ćemo vidjeti sliku krštenja ruskog cara Vladimira Velikog. Hajde da odemo do Ženeve, tamo se nalazi Svjetski savez crkava i vidjet ćemo fresku koja prikazuje Isusa Hrista kako je on kršten. Isto uronjavanje. I želim da kažem, sve do sabora u Raveni,
koji je bio 1311. godine. Crkva je poznavala samo jedan način krštenja, a to je bilo uranjavanje. Međutim, na saboru u Raveni prvi put donet je jedan zaključak, jedan dekret, da crkva priznaje polivanje ili prskanje isto punovažno kao uranjavanje. Otkud jedna ovakva ideja? Evo otkud. Prvo što je uvelo ili dovelo do toga bilo je da ljudi koji su bili stari, nemoćni, bolesni, nisu mogli da se krste. Ako se neko ne krsti, ne može biti spašen. Šta sada? Onda su oni kazali, ništa, ajde, mi ćemo ga malo politi vodom. To je simbolično i to će biti u redu. Ali nigde Bog nije rekao da je to u redu. Ja nikada nisam prisustvovao sahrani gde je mrtvac malo poprskan zemljom ili stavljeno samo lopata dve zemlje na njega i kaže, mi smo ga sahranili. Ja to nisam vidio. Ne vidim da neko od vas vidio. To ne može predstavljati krštenje. Zatim postoji još jedan problem takozvanog istočnog greha. Šta ako dete umre mlado? Ili po rođenju, a nije kršteno? Kaže, bit će izgubljeno. Crkva je učila, mi se rađamo na ovu zemlju grešni. I ako umre, neće biti spašen. Mora ga odmah krstiti. Jer ovo je istina. Jer se mi rađamo grešni. Da. Hajde mi recite, novo rečenče, koji greh je načinilo? Koju zapovest je prekršilo? Koju? Prvu, drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, sedmu, osmu, devetu ili desetu? Koju? Pa nijednu. Mi imamo nasledstvo genetsko da ćemo lakše učiniti zlo nego dobro. To je genetika. To je ono, nažalost, što smo nasledili od naših praroditelja. Ali ne možemo reći da je neko rođen grešan. Pa nije. Postajemo grešnici. Ali učenje crkve da se rađamo grešni. I zato je potrebno krštenje male dece. I sabor u Raveni je to potvrdio. I nažalost crkva je krenula stranputicom. I to velikom stranputicom. Ova deca nisu učinila nikakav greh. Da mi ispričam nešto što se dogodilo u Kanadi u vreme kada su došli misionari i onda su misionari hteli da domorodcima također govore o evanđelju, o spasenju Isusu Hristu. I tako je jedan misionar propovedao Hrista. Ovi domorodci, indijanci, čitali su Bibliju, počeli su se moliti Bogu i nakon jednog dužeg vremena misionar im je rekao, sada ste spremni i treba da obavimo i krštenje. Poglavica je rekao, dobro. Kada je došao misionar sljedeći put, on je doneo bokal vode i rekao, jeste li spremni za krštenje? Poglavica je rekao, kaže, ja ne razumem. Misionar kaže, pa došao sam da vas krstim. A on pita, kako misliš da ja uđem u taj bokal vode? A misionar kaže, pa ne, ja ću samo da te polijem, to je krštenje. A znate što mu indijanac odgovorio? Onda sam ja čitao pogrešnu knjigu. Nešto je ovdje pogrešno. Ili je ova knjiga pogrešna, ili to kažeš od nas je pogrešno. Ali nešto jeste pogrešno. Idemo do Jerusalima, dela 2.37. Petar propoveda na trgu i nakon njegove propovedi, kada ih je oštro ukorio za ono što se dogodilo na Golgoti, oni su postavili pitanje, šta ćemo činiti, ljudi braće? Šta da činimo? Bili su svesni da su oni bili uzročnici Hristove smrti. I sad pitaju, šta da činimo? A Petar odgovara, ako želiš i ako želite, potrebno je šta? Pokajte se i krstite se. Ako želiš doći Hristu, potrebno je isto. Prvo, pokajanje, to je ono što važi za sve ljude. Da li je Jevrej, da li je Grk, da li je paganin, svima valja se pokajati. Šta znači pokajanje?
Rekli smo. To znači i priznanje, promjena i nečinjenje više. To znači okrenuti leđa grehu i okrenuti se prema Bogu. Pokajanje. Jedino Golgota može proizvesti nama jedno ovako istinsko pokajanje. Petar im reče, pokajte se da se krstite, svaki od vas, u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Pokajte se i on poziva svoj narod Izrael. Krstite se. Krstite se u ime Isusa Hrista da biste dobili oproštenje greha. I kaže izveštaj iz Svetoga pisma, kada je on tada propovedao, 3000 ljudi je prišlo Petru i krstilo se toga dana. Sljedeći put 5000, pa veliko mnoštvo. Ako odete u Jerusalim, onda ćete doživjeti jedno, bar ja sam doživio iznenađenje. Prvo, ja sam Jerusalim na osnovu izveštaja dela apostolskih smatrao jako velikim gradom. Ali nije on toliko velik koliko sam ga ja zamišljao. Ali ovo govori da je evanđelje zapalilo Jerusalim. Da, bilo je i oni koji su dolazili sa strane i nosili su vest. Ali u Jerusalimu je gorelo evanđelje. Hramska gora na kojoj je stojao Petar, gdje je hram, mogla je da primi 3000 ljudi najmanje. A to znači, puno je bilo, narod je dolazio, narod je bio pokrenut, šta da radimo, šta da činimo? I Petar im kaže, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista. Šta mi danas treba da radimo? Ako želiš ući u život, ako želiš promjenu, isti je put, isti je način. Drugo, prošlost treba da bude sahranjena. Jedini način da naša prošlost bude sahranjena jeste u vodenom grobu. Vodeni grob. Sve se briše. Sve se zaboravlja. To je put. Delo 8.37 čitamo. A Filip reče onom uškopljeniku, ako veruješ u sveg srca svojega, možeš se krstiti. A on odgovarajući reče, verujem da je Isus Hristos Sin Božji. To je bilo duboko u njemu. Verujem. Kako je to izazvalo veliku promjenu u njegovom životu. I treći korak, da budemo poučeni i da prihvatimo biblijsku istinu. Dakle, Bog kaže meni i tebi, zagadava ste dobili, zagadavaj dajte. Ako bilo ko od vas želi da bude poučen, ima nekih pitanja, moj kolega je tu, slobodno ga maltretirajte, davite ga, gnjavite ga, tražite, to je njegov zadatak, to je njegova služba, a mi to činimo iz ljubavi. Bog nas na to poziva, da ovu istinu podelimo sa drugima. On ne očekuje da ja se zatvorim u neki samostan, da se ja zaključam iza nekih vrata i da se ja tamo samo molim i sad ću ja samo biti sve. Ma idite, on kaže. Ne kaže, zaključajte se. Idite, kazujte, govorite ljudima. Dela 2.41. Koji dakle rado primiše reč njegovu, krstiše se i pristade u taj dan oko 3000 duša. Kako je to divan izveštaj. Kako da dođemo Hristu? Evo, još jedan put. Prvo je pokajanje, drugo, žalost zbog učinjenog greha, treće da budemo poučeni. Često me ljudi pitaju da li krštenje mora da pristupim nekoj crkvi. Mogu li ja da samo se krstim i ja da nastavim svoj život kako sam ja i do sada živio? Evo odgovor. Dela 2.47. A Gospod svaki dan umnožavaše društvo oni koji se spasavaju. To je crkva njegova. On je uspostavio crkvu. Znate li sa čime ja crkvu uspoređujem? Sa Noevom barkom. Ste čuli tu priču o potopu, o barci? Noe je 120 godina propovedao da će doći potop. I onda lađa je bila sagrađena. I kada je bila lađa gotova, svi ljudi su mogli da gledaju kako životinje u savršenom paru ulaze u lađu. Od svake čiste životinje koja se prinosila na žrtvu i mogla da se jede, sedmoro. Od nečistih životinja, dakle, koje nisu bile za jelo, ulazio je po dvoje. I ljudi gledaju.
I na kraju Noe još jedanput moli ljude, uđite unutra, uđite u lađu. Ovo je jedino mjesto gdje možete biti sačuvani od potopa. A oni mu se i dalje smeju, rugaju mu se. I Noe je zatvorio vrata i to je bio kraj. Kraj za sve one koji nisu poslušali. Crkva Gospodnja je mjesto gdje ljudi nalaze spasenje, mjesto gdje se okupljamo. To je jedna bolnica duhovna gdje se lečimo od svakoga grijeha koji za nas prionimo. Ali idemo dalje. 1. Korinćanima 12:13 kaže: jer jednim duhom mi se svi krstismo u jedno telo. Jedno telo gdje je glava Hristos. Jedno telo. Kološanima 1:18 kaže: on je glava telu crkve. I zato je Isus i rekao ove reči koje smo čitali na početku. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio, i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Isus daje nalog učenicima: idite dakle, naučite sve narode i onda ih krstite u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ako danas odemo do Moskve, odnosno ovdje do Budimpešta na ovoj slici, nekada ovdje su komunisti imali svoje sastanke, na istom mjestu održavale su se evanđelska predavanja kao ova. 1000 ljudi je prihvatilo vesti evanđelja u zemljama koje su nekada bile pod onim strogim komunističkim sistemom. Bog želi, dakle, i ti ja da pođemo ovim putem. Ne postoji važniji događaj, važniji trenutak, ne postoji lepši trenutak od trenutka kada čovjek doživi novo rođenje, kada svoj život preda u njegove ruke. A za mene nije postoji lepši trenutak nego trenutak kada je moja ćerka donela odluku da učini zavjet sa Bogom. Jedno pleme živjelo je daleko i duboko u džungli i njihov poglavica je sanjao san. On je u viđenju dobivao sve istine koje je Bog otkrivao. A onda mu je otkrio da će doći jedan čovjek koji će ih krstiti. Taj čovjek mi je pričao, ne meni, nego nama, to iskustvo. Kada je došao u to pleme, poglavica mu je prišao i kaže: mi tebe čekamo. Pa on ga gleda, kaže: kako me čekate? Bog mi pokazao tvoj lik, da ćeš ti doći, da ćeš nas krstiti. Kaže, on je bio šokiran, iznenađen. Otkud vi znate za krštenje, pita? A poglavica kaže: Bog mi u snu sve pokazao. I kada je on razgovarao s njim, bio je iznenađen koliko su ti ljudi upoznali Boga i bili spremni. I on ih je krstio. Ovo je moj prijatelj Zoran, koji živi u Podgorici. Zoran mi priča kako je godinama dolazio na predavanje u crkvu. Kaže, voleo sam Boga, ali nisam bio spreman da se krstim. Imao sam ja još neki svoj život i tako dalje i tako ja jednostavno nisam mnogo mario. Jednoga dana, kaže, šetao sam, došao sam, evo na ovo mjesto ovdje, to je dakle u blizini Podgorice, i kaže, stajao sam na ovom mjestu. I tada sam čuo ove reči, Dela 22:16. I sad, šta ogledaš? Ustani i krsti se i operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa. On kaže, ja sam se uplašio. I na ovom istom mjestu, tu, ja sam se krstio. A ti sad šta ogledaš? Ustani, Božja poruka, i krsti se. Hajde se vratimo malo u staro vrijeme. Želio bih da vas podsjetim na praznik Paske. Paska znači prolazak Gospodnji. Paska je praznik koji ih podsjeća kada je anđeo Gospodnji prolazio i kada su prvenci u Egiptu umirali. Izrael je bio zaštićen zato što je Bog rekao da ovratke da namažu krvlju jagnjetovu. I kada anđeo bude prolazio, kogod bude namazao dovratke, anđeo će proći. Tamo gdje ne bude krvi, bit će smrt. Izraelski narod koji je živeo u ropstvu, u Gesemskoj zemlji,
Oni su namazali dovratke, ali to Egipćani nisu radili, zato je bila smrt u celoj zemlji egipatskoj ili misijskoj. Ali pokušajte sad ovako, da zamislite jednu porodicu koja uzima tu krv, maže dovratke i tu se nalazi jedan dečak, sinčić, koji dolazi kod svog oca i kaže mu: oče, da li si namazao krvlju dovratnike? Znaš, ja sam tvoj prvenac, ja se brinem. Ako to, oče, ti ne budeš uradio, ja ću umreti ove noći. Da li je sinu svejedno, da li je ocu bilo svejedno, hoće li on to namazati ili neće? Da li neko možda ovako razmišljao, pa šta ta krv znači, hoću li ja to namazati ili neću? Onaj koji nije poslušao, u njegovoj kući je bila smrt. I sinčić kaže: ja sam zabrinut, ja sam tvoj prvenac. Roditelji su namazali dovratke. Možda će neko reći: pa to je samo slika, samo simbolika. Da, samo simbolika. Ali od ove simbolike značilo je život ili ne. Neko će možda reći: i krštenje je samo simbolika. Da, simbolika od koje znači da li ću doživjeti večno ili ne. Jer jedino na ovakav način ja priznajem ono što je Gospod uradio na krstu Golgote. Nije dovoljno samo reći: Bože, ja tebe volim. Ako mladić govori devojci uvijek da je voli, nikad nije stupio s njom u brak, neće baš biti dobro, jel da? Ali kada on spreman je da uđe u brak, to je vrhunac. Dakle, krštenje predstavlja Golgotu. Ja celom svemiru kažem: ja prihvatam Isusovu žrtvu. Ja prihvatam da je Isus umro za mene i ustao za mene. Samo simbolika. Ali do ove simbolike zavisi večnost. Nema srećnijeg oca, ovo su moje dve ćerke. Ja ih nisam nagovarao. Ali najsrećniji dan u mom životu bio 28. avgust 1978. godine. Dan kada su njih dve bile zajedno sa mnom u vodenom bazenu. Eto, posle nekoliko godina moja ćerka, nažalost, završila je svoj život. U 23. godini. Ali ja znam da će ona da živi. Ona će da živi. Jer ona je prihvatila Isusa Hrista kao svog spasitelja. Ona je priznala njegovu smrt na Golgoti. I Hristova smrt je dovoljna da bi ona mogla da živi. I zato vas pozivam, dragi moji, da pogledamo naš pogled prema Golgoti. Prema onome koji je umro za nas. I još jednom vraćam se kad Isus kaže Nikodimu: zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u Carstvo Božje. Isus je to naglasio. Zaista, zaista ti kažem. Ne postoji, ja ne znam kako bi naglasio važnost ovih riječi, a želim da vam kažem ovo što je Isus rekao. Ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u Carstvo Božje. I za kraj. Bilo je tu Zrenjanin. Jedan moj kolega je tamo radio kao propovednik, a jedan čovjek žive u Bosni i jednog dana nekomu je dao Bibliju. On je čitao i čitao. Čitajući, počeo da traži crkvu koja živi ovako, ali u njegovoj sredini nije bilo. U Bosni ima jako malo. Ja Bosnu dobro poznajem. I jednog dana on je došao u Banat kod svoje ćerke. I kada je stigao tamo, on se odjednom razbolio i prebačen je u bolnicu. A u bolnici se molio: Bože, pošalji mi propovednika da me krsti. A moj kolega odjedanput se razbolio. I zlo kod lekara i lekar kaže: moraš u bolnicu. I on dođe u bolnicu i kad je bio tamo, on je naravno rekao ko je, šta je u razgovoru i to čuje ovaj čovjek i kaže: ja želim s tobom da razgovaram. Pita on njega: kaži ti meni, koji ti dan svetuješ? On kaže: subota.
A kaži mi, i onda ga počne da ispituje. I ovaj mu odgovara sve ovo što ga je pita. I na kraju njega pita, otkud ti to sve znaš? Pa kaže, ja sam čitao Bibliju. A ovaj čovjek iz Bosne njega pita, ti znaš zašto si ti došao u bolnicu? Kaže, zato što mi nije dobro. A ne, kaže, nisi ti zbog toga došao. Ti si ovamo došao jer sam ja od Boga tražio da dođeš i da me krstiš. A on ga pogleda, onako začuđeno. Pa kaže, dobro, ajde kad budemo izašli iz bolnice, dođi u crkvu, imamo krstionicu i ja ću te krstiti. A ne, kaže, ti si došao ovdje jer ja sam tražio da ti mene ovdje krstiš. On kaže, šta ti je? Kako da te krstim u ovoj bolnici, ne dolazi u obzir? To je nemoguće. Ma kaže, ništa se ti ne sekiraj, ja sam video postoji kada velika, ja ću pripremiti vodu, ja ću sve srediti, ti samo dođi da me krstiš. On kaže, ne dolazi u obzir, gdje je ovdje u bolnici? Kaže, kad izađemo, onda ćemo. Ne, večeras ti mene treba da krstiš. I propovednik ga gleda, šta da mu kaže, kako da mu odgovori? I on kaže, znaš šta, ljudi obično idu spavati u to vreme i kaže, ja te čekam, kad svi legnu toliko sati, sve će biti spremno, ti samo dođi, krsti mi, možeš ići spavati. I on kaže, ja ne znam šta da mu kažem, ja sam se našao u nevolji, ali čovjek traži krštenje. Ovo nije mesto, nije uslovi, nikad ovako nešto nije se dogodilo. I kaže, bio sam jako znemiren. I mislio sam, ajde, to će njega proći. Ali kad je došlo vreme, ja sam ustao, otišao sam do tog kupatila, a kaže, on je čekao kada je bila napunjena vodom i kaže, ja sam spreman. Kaže, ja nisam imao kud, ja sam njega krstio na priznanju njegove vere u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Obavio je krštenje, otišao u krevet, legao i on nije mogao da zaboravi to što se dogodilo. Stalno razmišlja o tome. Šta je taj čovjek toliko navalio? Šta ga je pokrenulo večeras da ga krsti? Što nije čekao za par dana kad izađemo napolje, pa da odemo u crkvu, da to obavimo, da napravimo lepu svečanost. I tako razmišljao je dugo, zaspao je. Ujutru kada je ustao, krenuo je do umivaonice da se opere i primećuje kako iz te sobe gdje je bio njegov prijatelj, izlazi lekar, tu je bila sestra, nešto su se uzvrtili i ljudi su nešto pričali i on prolazi i pita šta se tu događa. Pa kaže, evo, malo pre jedan čovjek je umro. I on onako, kad su lekari izašli, pogleda i krevet gdje je njegov bio prijatelj, prekriven je sa čašom. Pomislio, da mi je moguće da on ili ipak neko drugi. I kaže on, prišao sam i otvorio sam i pogledao sam, bio je to moj prijatelj koji je sinoć tražio krštenje. A ono što ne mogu zaboraviti, on kaže, njegovo lice je takav mir imao, tako spokojstvo. Umro je sa jednim osmehom na licu. I on kaže, a da sam ja odbio da to uradim, kaže, nikad sebi to ne bi oprostio. Bio je to trenutak kada je Bog pozvao. Bio je to trenutak kada je ovaj čovjek želeo, odlučio, kao da je znao da je to posljednji dan njegovog života. Dragi moji prijatelji, ja ne znam kada će biti kraj mog ili tvoga života, ali večeras Gospod nam poručuje. Zaista, zaista vam kaže. Ako se ko nanovo ne rodi, neće vidjeti Carstvo Božje. A ja bih želeo da budemo tamo svi zajedno. Želeo bih da na nebu provedemo večnost. Bog nam je dao način kako da budu naši gresi oprošteni. Bog nam je dao simboliku, ali simboliku od koje zavisi naša večna budućnost. I ja vas pozivam, krenite tim putem. I neka vas Bog blagoslovi. Amin. Hajde da se pomolimo.